Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsaku pengning usik wala mambagian yesu balas asakan wa dimamakin kesagian ke program tanu. Sa insyaallah saya mapbendingan tanu eman tu sagian kaya mapunto kauras na mipantagin seko mga sabada kalbihan seko al-istighfar. Ma'urip nu Allah su istighfar na tantuanan amala raradian seko urip nu Allah amay kasakanian na lalayon niyan na nandinggil beken seko gagawi daun niyan. Ma'urip nu Allah aya istighfar mga bangsa ko ma'urip nu Allah na sakanian sukatirwang ka ko astagfirullah udina astagfirullahul azim udina astagfirullahul azim wa atubu ilaih. Amanan yan ma'urip nu Allah na datarubang kaditiro ya Allah na rilaya kung kaya Allah siku mga dosa ko ya Allah na anda sabab mga urip nu Allah ditanu di kapakapamang ni sarila siku Allah subhanahu wa ta'ala ato na isabab pa ditanu di kapamang ni sarila na punanan siku mga karibatan tanu piti babatan o antakadatan o tibaba kasabab sa uman ni sarakit tanu mga urip nu Allah na tanan tanun pagkaribat na pagkarusa sa aya karina na pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigiyan kullu ibni adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Ayamanan in mangurip nu Allah na pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam na laun umbawatan wa adam na tanan din pagkaribat na pagkadusa na aya pirmero pinakataran biku sirano tua pagkaribat na pagkadusa na so sirano to ading gagaan mamang ni sarila si kugel bekyan na marata. Mangurip nu Allah nagito isabab aso kapag istighfar na tanto anan ko importante sarkitan. Isa kalbian istighfar na mialoy na napadaanan ko tantua ini lutan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa parangannya na dedebiatannya na ulaulanian kuman sami alui Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu alaihi fil yawm akthara min 70 marrah rawahu Bukhari. Amanan yang mangurip nu Allah namanya katitian ki Abi Hurairah radhiyallahu anhu miaswa terkanian su Allah apik teruian amian ga kana tigian su Rasul sallallahu alaihi wasallam aginian terun mata na tigian siku Allah asakan na dia ko di mag istighfar dia ko di mamang ni sarila siku Allah subhanahu wa ta'ala dia ko ditaubat siku Allah sa pagkalawanan so makapito kulo siku mababasa alungan maurip nu Allah nagitu ikinanglan amma sabutan ro isanan aulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam as penananan tanu siku Nabi sallallahu alaihi wasallam upama ko sunabi na di mamang ni sarila asir kaniana mi aludina sudusaniana ini rilaundun sultana na mendusanian sumyai pus na gusuk pakataling umana ini rilaun wallahu subhanahu wa ta'ala orianiana skaniana diskanian di mamang ni sarilasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kadua kalbian yan maurip nu Allah na bulung anan seko puso na ayam alu Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruian ayuganu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm miyata marrah. Amanan yang mangurip nu Allah na sopos wa kana tigina kesang kuluban tigian na mata na tigina sak na tigian na dia ko tigian di mag istighfar dia ko di mamang ni sarila si ko Allah sama kamagatos si kumababasa alungan katlu kalbihan mangurip nu Allah istighfar na bulung anan si kuma kamargenan nagumangawidakan naguipagmanu Allah ariski ku urip niyan miali Rasul sallallahu alaihi wasallam apitiruyan man lazimal istighfar ja'alahu Allah fi dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mangauripun wallah na amana pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam na sansa taw alalayon niyan siku ginawan niyan agyang kuto istighfar na began sakanian Allah sakamalbudan kulangun akamargenan nagukalilintad kulangwan awidakal naguriskir kanian sir kanian apun siku Allah sadinian katawan anda pakapun agyang koto ariskirun ukadnanian sala napsumpatan tanong wagyang kaya mga bendingan tanong mga pupuntok aditaron di kapakapa mausay siku sabada bendingan siku agama tanong agama Islam balasan kanu Allah samala sa baluin tanong Allah apad ku mga tao
Di mamang ni sarila siku Allah subhanahu wa ta'ala siku gagawi daun-daun yan sa pakandudung korkan ubusu salam sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.